อ๋อมิตินี้ในหักละเลยริโคลุงพลล้อมนะจุออกโตบาร์นี่คัดสร้างนี่แหละสมนี่ปังอาหินอัดลุงดิงันตาที่หุ่นอาหินจงโรยปุ๋ยโรยเราปุ๋ยตะของเขดิงันยาจนจุตะกจนอารมณ์น่าหินมิโซรัมและมณิปุระและสักทินดังกว่ามันหงทางเวดิงันยาที่หุ่นอาหินพุ่งทางดิงันมิตินที่วิดีโอเราหูตะพดกันฟิลเซลฮันนี่mỗi chú nghĩ sắp mình thằng lùi ngăn đâm là đò cú yang khai là sum tul gió ôi mỗi chú nghĩ ri khóc vui đêm tê gan tul trái na vun zing rồi September ni som ni paruk zirtop ni ani bj Zaute official YouTube channel clear tu le ngai tu hai popo athar takin chibai kang buk chewa le voisuna ai chan chin thrit ai thu thrit chun lung ami thong le la ai u naw pa ai Pasalṭha nam ta dinga arinum harsa clear lawa ngai tu lawa atheina anga nam dam na ding le nam ta dinga malak na in pulal ming thang ranga te chun voisun chaton ram amilowin loi san ta poi ai ti khopela ai ngain ai sun tak zet ani ama hi ai khri thei dan ding chun Meitei le ai bui laya nasataka mala thei to ka a in sung har sat na a in sung khom en kol thei lovin nam mi pui hai nam ta dingin thei top so in khang khana in le lo hai khom del thei lovin frontline hai nasataka thangla malak ania ama hin nu me nein nawte nawsen thlani mi ding chawni in ai khri ta anaute le anum hei asung le ku hai azam sana ei tur pui emela ama he nasat takin namta dinga thang ala kel khela hi ei YouTube channel ta ding comment chanchin ei lak na tak le chanchin ei khrit na hai ground report ei nei hai khom kha ama an thoka chanchin ei lak na hlak vong ani lein ama hi ei la juk lamania chun ama he tulai Jiribam Perzol district ting pang misili an tam emela misili hain an man no na dingin misili hai laka an him thei na dingin ram hnuya hai in regin asura sanuya mani nawlete mani numhei hai ku makhom thei lova hun mang ania julaya chun sungting na nei na thlak buk lein damdoi in hai pan man lo le damdoi hai famhan lo in chatun ram amilowin loisan anta ei tur pui tak zet ani chun ama hi namta dinga malatu le nampa pakhat ve ania anaute azam san le anumei hai ta ding le chun ama ralna neinum tu hai ta dingin gpay number ai suklanga chun hilai screen a gpay number ai suklangal chaw nilovin comment a hin athanin hung suklang no kaita kar khat sung ama he ralna penum tu hai ta dingin hun ai hong dingania chun kangen num cheu mi pui hai subscriber hai le viewer hai thlom ngai tak le mi fel tak le mi tha tak hain ein ham Pasalṭha an har sanna an tuk na hin tho thei ei nei vea kut hungrol vea ralna tangkasum ei tho thei ang tok hai le ein phal tok hai hung pes sang dingin in lungin si na athar takin kalahang ngen mol ani chun bj Zaute official channel YouTube channel in ei tur puiji ei sun puiji atharin ei lahung suklang ani limta tarik sompako tharam ni khan Manipur Bishnupur district sunga nambul sabal leikai huna phairam Meitei helpol PLA han 33 battalion Assam rifle high anlo lambuna AR zawan pani han thina antuk le zawan panga han limna na satak antuk ani kha thil hnung khan ninga hnunga Meitei chengna munbok Kaching district sunga Central Force high beitumna chet langna alo thlungnok ta a tuta tuma Central Force high an beitumna khom hi phairam Meitei helpol high chet lakna ningai dinga ring ane nambol muna thil hlungno ang takin tuta tumchu Kaching district sunga Meitei chengna bil sung wango lamkai muna lamlin sira IED bomb keji sang khatle zali le somruk pasariarik phairam Meitei helpol high kam ningai dinga ring musuk ani hilai wango lamkai lamlin roa fehlak Central Force high beina dinga Meitei helpol high malak na chu tuta tumchu Meitei helpol high hin
an nu mangin an mission an suk pui thling theino hlau ani IED bom kama chu AR patrolling fe hai uisa thimin a mu suk hlau lein thilpoi inkhom atlung man no ani wango police team le Assam rifle han IED bom chu that takin an defuse thei ani hi IED bom hi an bel chingna in thok amang ruwa an chokpol hai chu TNT screw le splinter ran manga simani Meitei helpol PLA han thusuk an lo sim kha amit sa in north east a helpol po suk bo vongding tia thusuk alo sim kha beile nine ma kanlak peiding ani tia nambol muna AR hai an lo ambush truma an thusuk sim kha bozui pein tuta ka chingwango lamkai muna IED bom kam tu hai khom PLA le athlop pui pol hai kut nung ninge dinga ring ani Manipur phai sunga police station sompaku hai hum sunga AFSPA dan lak suka nya in thok phairam Meitei helpol hai hi ulau takin an chetan peicho ani tahi Manipur state sunga PR jam nisi in Central Force han phairam sunga helpol hai chet lakna huisen taka an beilet ngam no hi ai channel chun ai dem tak zet ani Manipura thlang mi kacha naga hai ti lo tu ta Meitei ral do mun khat Unaw Kuki Mar Zonau High Movement Separate Administration Week UT Legislature Sul Mek Ahin Imanitia SA He Pegin Ailo ta ding nisin Chuma mitin in ay dinga trahing point pathum hai he a ing takam SA achun thlangta ngai ta ti hi thutluk na neya Ailo simrel ahunta Territorial Council under Article 371C Territorial Council under 6 Schedule annole Merger Week Mizoram Greater Mizoram hing pathum hai he chipchir metin lazuk enaite naki hin ai movement he lotling ding ang nita in la chu huna chun ai boino na ding in Territorial Council TC under Article 371C hi nuya hin Hills Area Committee HAC han thuneina kengkong anta anni hai chunga governor remti puina thua atul bok ding ane thlangram le inzoma dan hai thua annum chenin thu anthil theiding ane amiruk chu thu top na chu Manipur Legislative Assembly a ditle dit no pol hai antam dan izir ningate hi hin thu nei na chu I mani chen a ana chu majority hai thu in ala fe ding ane Territorial Council under the 6th schedule hi nu ya hin Autonomous District Council ADC hai annole Territorial Council hai thu ahung lin ding ane anni hai hin Land Forest Water Village Administration Custom hing ha ya hin thutan na an sim ding ana chu atop na ruk chu governor in apom pek na apek atrul ding hi nu ya hin local court khosung lal hai court khom mang theini ngate Merger Week Mizoram Greater Mizoram hi nu ya hin eiram chu Mizorama rin lut lak lut ani ding Mizoram State Government in rel bol na nu ya ayum ding Manipur State Government nu ya ayum mangkhan Mizoram State Government nu ya ayum ding tina ani chu mithim tak le mi mol tak khoma ai hrit seng thaina ding ti in mol mang dewa ai la hung hril ani state UTA mum ha nge yin tuta ai hung hril hai pathum hai kha a ing taka meita ding in thanga ta ti chu mitinin lungril taka ai lo ngai vending ti in than hem ngai takin ai la hung suklang ani Manipur Phairam sunga Arms Force Special Power Act AFSPA sinok dingin ko tu in sarkar ko mangen na asim lim ta tharam ni som pakonia Manipur phai sunga Meitei hai chengna Bisnupur district sunga nambol huna 33 battalion Assam rifle hai lambunin zawan panhi in thina antuk chu Manipur government in phai sunga Arms Force Special Power Act AFSPA alak dok lein phairam helpol han ul out takin chet anlak thei ani chulein Manipur sarkar in AFSPA chungchang he thatakin ngai tu non nok dingin Committee on Tribal Unity ko tu in ngenna asimani hile in zomin ko tu in thusuk asim na achun AFSPA lak dok na mun nambol sabal lei kai muna ambush tho hai laya thang phairam Meitei helpol PLA kedar pakhat man ania man ani na chunga ko tu chun Director General Police le State Police hai malak na anpak le ani kha in lambun na thil hlung kha Phairam Helpol People Liberation Army PLA United National Liberation Front UNLF Pripak MPLA chun arambai tengol hai chet lak na lein kuki zonau hai lunghim no in anum pha ani tin kotu thusukin atar langsa ani kotu thusukin ashil peina Phairam Helpol han AR hai
an lambun na thil hlung le in zomin khani vek khan security tingir mun sim that le sukrat zul ani thaina ding ti in thlaram ni som ni pahne ni khan darkar som sari pahni sung economics blockade thotumin thang anlak ania amiruk cho government official han economic blockade em cho thono ram dingin ngen na anhung nei lein thulnok ani kha AFSPA dan zuinum lo hai chun India sarkar le inrem taka umnum hai chunga buina anin hlun jing ding ane chun security force hai ta dingin thola anum ding ane chulein India army hai le central security force hai vengna ding ti in Manipur Phairam district haya police station sompako in ahum sungram sunga AFSPA hi sinok atul le ane ti in kotu chun Manipur sarkar kuma anthri tir ane Manipur Land Resource Department in Munram plot zorle in chokle in pek na dan thar asim cho Langrama tribal hai ramle ro hai veng him na dinga India dan pui constitution a dan hai le in kal ani chule in Manipur Land Resource in dan thar asim cho cancel ding in Manipur Langrama namdang dang han Manipur Governor Ajay Kumar Bala ko ma ngen na an si mane hi thule in zomin United Naga Council khoma Governor pa kuma memorandum pakhat an pek ve achun limta thlaram ni som pari nia Land Resource Department in state sunga ram plot zor le in chok chun registration thodan ding tia thusuka sim kha thlangram haya hills area committee HAC thuneina India dan pui hnuya article 371C kalzonga malakna ane ti in asila HAC thuneina hi sangkha zakole somsari pani kuma India President VV Giri in thale rem ati anga alo si tanta ane voisun chen fe pui zui jing alane ti in UNC thu soken ashil Manipur thlangram haya ram hai pile pu haya in thoka anlo ro chung pe kholal chile nam panam le mimal thuneina ane chun Manipur Land Revenue and Land Reforms Act 1960 dan hin more Churuchanpur Chandil le khaupum phai sunga in thok ram chi te te in athe hlak ane Manipur Thlangram haya ram zorle in chok na ding hin government a in thok dan a umno article 371C le in kal ane Manipur ram sunga pau pau theran ani dinga thusuk sima hi andik no ane chun India dan pui constitution kalna ane ti in UNC memorandum chun aril sangal ane tribal mi hai thuneina chanle ro hai ngai poimo pek lowa thusuk sima hi zuiding intitral ani chun Manipur sunga hin boina na men lo asok ding ane ti in UNC chun vauna ane zui ngal ane chun Land Resource Department in dan asim hi constitution le in mila en tharnok ding in UNC chun Governor Ajay Kumar ko ma ngen na asim sa ngal ane Mizoram State Aizol khopuya rel alu tak lein ILP dan suk khawna ding in Mizo Student Union in ngen na asim Aizol khopuya in thok Delhi Guwahati le Kolkata khopui hai thlungna thei rel lampui hong ani le in zomin inner line permit ILP dan zamna khawding in Mizo Student Union MSU in Mizoram government ko ma ngen na asim hile in zomin MSU president Bilal Khongaya le throi tu mi e mani zat han home minister ke sap danga in mu puin Mizoram sunga ramdang mi aruka anung lu no na dingin ti in memorandum pakhat anpek ILP counter hi si mui le sairang station haya chawnilovin Scholarship district sunga si mui phunchong le serkhan mun haya khom ILP counter si dingin ngen na an sim ngala chun khuljin mi tori sai ta dingin asan pa levin ILP sim pek dingin ngen na an nei bok ane home minister ke sap danga khoma checkpoint hai sim thadingin in team na alo nei ve ngala chun toris ILP sim ding khom cho rem atipuile in zomin tourism minister lal nging lo wale in big na an nei wat ding thu ashil senior officer pakhat in ashil vedana chun tulai ela honga bairabi sairang rel lampui border naina munhaya security ting khau taka malak jing ani ti in ashila limta thlaram ni som pathum ni khan KM sanga le zale som thum parida sai bairabi sairang railway sum crore ri le som sari senga simchu Prime Minister Narendra Modi in ahong takha ani Mizoram rama masatak na ding in Delhi chen thlungna thei Rajdhani Express khom PM Modi in ahong sa ngal ani kha
le bj Zaute official YouTube channel thlir tu le ngai tu hai po po in rengin hun mang lo in hoi sengin la prisel tak le dam takin hun lo mangin la chan chin thar le lim taka in munok dingin hun mang lo in hoi seng ro